Mihang'o ya guthurimwo ndundu ya maminista yatafanirio ni kamiti ya wamurani iria yatongoririo ni spika wa bunge ya bururi Moses Wetangula no riu mugaru noguo mihang'o ya guthurima aria mamuritwo gutuika Andiki Akaru igakorwo igitafanio ni kamiti itiganite mbungeiini ya bururi. Uria urari mwandiki mukaru ministry-ini ya utamburukia wa mahinya Julius Korir na uria wendekithitio ta mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa maundu megii ndundu ya maminista ni wogakorwo ari wa mbere guthurimwo. Kamiti ya bunge igie wathani na maundu ma thiini ario ikaigirira ukinyaniru wa kiratiri-ini. Kamiti ya maundu ma ugitiri mbunge-ini nio wihokeirwo gukana thurima Raymond Omollo uria ungikana hitukio tanyitwo kuihuria ithenya ria ndagitari Karanja Kibisho ta mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini. Chris Kiptoo no rio koretwo agitungata ta mwandiki mukaru ministry-ini ya maria maturigiceirie endekithitio gutuika mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina agekinyia mbere ya kamiti ya utonga wa bururi na ino noyo kamiti iria igathurima uria wendekithitio ta mwandiki mukaru ministry-ini ya utonga wa bururi James Muhati. Aria angi merigiriirwo kugerekwo kabiru ni hamwe na Hariki Mutai uria wendekithitio guthie na mbere gutungata rungu rwa ruhonge rwa mahio ari ni hamwe na Philip Hasame uria wamuritwo ruhonge-ini rwa mimera aya ere makigerekwo kabiru ni kamiti ya urimi mbungeiini. Permanent secretary the accounting officer wa ile ministry. Waziri hana fedha isipokuwa waziri wa fedha ambaye uweka kidole, waziri wengine wote ni policy. Kwa hivyo wale watakaochaguliwa pale lazima wawe wamehitimu kielimu, wanaelewa mambo ya fedha. Ona gukiri uguo cira uria wahandirwo igoti-ini ni murwereri wa ihoto cia mundu Frederick Bikeri wa kurugamia mihang'o ya guthurima aria mendekithitio ni President William Ruto ukambiriria guthikiririo igoti-ini nene muthenya wa ruciu. Katiba imesema kwamba lazima wale watakaochaguliwa waweze kuwa ni watu ambao wamecomply na chapter 6. Ethics zao, maadili yao yawe ni maadili safi. Wengi wa wale hawajapitisha hiyo test. Atumia 11 no tumamurirwo hari andu 51 wakiri wa Bikeri cira-ini uyu Danston Omari akigweta wagi wa ukinyaniria wa watho wa maiganania amwe na wagi wa wigananu wa icigo wa murani-ini uyu ari mamwe ma maria mararegana namo. Bwana Rais sababu alikuwa na wabunge, alikuwa na nafasi 51, hangepeana kila kabila PS moja, waliosalia aweze kujipa yeye mwenyewe. Kwa hivyo haionyeshi sura ya taifa. Kamiti cia bunge ifatie gukorwo ireketie mihang'o ya guthurima Andiki Akaru othe 51 tariki 18 mweri uyu na gutegemania riboti bunge-ini gugikinya tariki 24 mweri uyu.